جێبەجێ نەکردنا پرۆژێن استراتیژی لە ئاکرێ خەڵکێ وێ دڵگران کرینە. ئەو دەبێژن چەند ساڵێکە ئەو چاوەڕێنە لە ئاکرێ پرۆژێن گرنگ بهێنە ئەنجامدان. لێ تانۆکە حکوومەتێ وەک پێتیڤی گرنگی بێ دەڤەرە وان نەدایە. حقیقت دەڤەرە ئاکرێ یەبێ خزمەتگوزاریە. هەر نسبەت ئۆڤەرپاس نینە خاصەتەن ئەم بەفرەقا سیناعی گەلە حادیسە لێ چێت بن. یا دێژی کێمیا ئەوەیان خۆزان ناوگوندانە بێ ئەوون. بێ خزمەتگوزارینە نسبەت ئەوێ ڕێکا مەژین خۆزان ڕێکا خرپەیە ڕێکا سێ گوندایە. وەکو دیژ ئەو ڕێکە گەشتگوزاریە هەکەن خاصەتەن بێ نەوروزا ببینین وەختی خەڵک چتە ئاکرێ پشکا پتر خەڵک تیا ڕاتێت. چه خزمەتگوزاری هەتانو کە بمە نەهاتی نەکردن. خودێ بێژن دێ هێنە چارەسەرکردن و ئەوژی هێشتا چ دیهار نییە بمە چ نەهاتێکردن ڕاستی نەکات بێژن دێ بۆ ڕێکا چێکین بیر دێ بۆ هێت ئەوژی هێشتا بمە نەهاتیە ڕاستی. ڕۆژنامەبانێکی ئاکرێ بەشێکی وێ کەمترخەمێ دەزەڤڕێنێت بۆ ئیدارەیە ئەو باژەڕێ و بەرپرسên حکومی و نوێنەرên باژێڕێ وان لە پەرلەمان و civata parêzgehê. Yani akre ez bînim şilayên kesên îdariyên akre dê te piştgوێ xistin çi bu akre nayê kirin divê fişareka zêdetir li ser xuda bikin bû nimûne eger parêzgeha dûkê bîtin yan encûmenê wezîran bîtin yan vaşenda bitin bu yekî ku proja bi vê xelkê bînin. Li Akrê piştî qeyrana darayî çend projeyek hatine ragihandin. Lê ragihandina van projan li dûv xwastên welatiyan nîne. Qaymeqamê Akrê aşkira diket لەگەل civata wezîran li ser hêlin ta ku çend projeyên stratejîk ha li ser bihête kirin. Ama projet stratejî taban ew jî planê me de hene û xoşbextane lijinek jî ser astê encûmenê wezîran ez xwe jî endamim tu lijinê de hatiye qeza Akîlê û me bûma wê çend rojeka gel dam û dezgat gel her sê nahiya me raportet xwe berhevkirîne û ew raport nuke gehişne encûmenê wezîran gehişne cenabê parêzgahê dûkê gel wê lijinê new me baweriye înşallah ayînde da hikûmeta me ya herêmê dê pitir çavdêriya Akîlê keteve û çunke rastî jî kêmasiyet heyne ve mesela kêmasiyet xizmetguzarî. Projeyên îdareya serbixwe û zankobûna Akrê û proje stratejî avê û cadeyên 30 metrî û 6 metrî û tunêl û overpass li wan projan e ji kevin da daxwazên xelkê ev bajarî ne ku hêşta çi hêvî bû cêbejîbûna wan nîne. Dilbirîn Gazî, Kursat News, Akrê.